Znači pre ovog videa koji sad gledate sam htio da izbacim video kako prvi put igram Dota 2. Međutim, kao što možete vidite ovdje je video zabo i ovdje je vreme. Znači ima tamo se čuje moj glas, ali video ne radi, video je bio produkiran. Bilo preko 3 sata, ali ništa od toga. To je idiotski. Vratimo se na video. Samo Roman Cool, dakle. Trouga pokazuje u Pentagon, si rekao. Da. Bravo Marko, bravo! Otvorila su mi se vrata, Pogi. I meni isto, sada imamo oružje. O ne, ovo izgleda labirint. Da, jest. Ovdje ja kod sebe imam ovo kormilo. Lepo za tebe jebot. Imam i dosta oružja koje mogu da uzimam. Nemanja! Brzo! Šta brzo? I will die soon. Okej, Marko, sada ću da pustim kormilo i reci mi da li ti se nešto dešava. To ti pomeraš, onda neću umreti, dobro je. Zapravo ne, ja ne pomeram ništa. Ja puštam, ako pustim kormilo, ti ćeš da nastradaš, moram da držim ovo kormilo. A to nije dobro jebote. Pa jel imaš nešto u tvojoj sobi? Imam dosta oklopa, štitova i oružja. Imam i ja, imam. Imaš, koliko imaš? Ti kao... Pa svude su po sobi, sad bi morao baš da se sklonim sa ovog kormila, da pogledam, evo daj mi samo sekundu. Ja ih imam 4 da znam. Da, ali treba da budu, znači svaki od ovih ima svoj simbol. Jedan od njih je kao orao sa krilima, sve ono normalno, ima kao, ne znam, aha! desno dole i levo. Okej, znam na što misliš. Na štitovima imaju njihovi simboli, razumem. Okej, šta treba da radim sa tim? U levoj ruci ima mace, ako znaš šta je mace. Okej, ima buzdovan. Okej, sa... Ne, buzdovan nije okrugao. Zamisli nemačku granatu iz Drugog svjetskog rata i na kraju ima to kao šiljke, razumeš? Aha, okej, znam na što ciljaš. Sad ću da ga potražim. Ajde. Okej, našao sam. U kojoj ruci ga držim? Znači njegova leva ruka. Okej, uspio sam, idemo dalje. Pa vataj kormilo jebo. Okej, da vidim koje je najlakše od ovih simbola se opiše, samo... Znači, simbol je mus. Crvene su mu oči. Nije, pa govorim ti, iz hilta i onda ide polomljeno kao. Polomljeno ka desno, znači iz hilta ide polomljeno desna strana i ide ka gore. Eto, svetlo su na oči. Kladova sekira za ovog posljednjeg mu je u levoj ruci. Da, Maroko, ova sekira, ovaj mač koji ima kao da je odližen sa leve strane, da, to je to. Pa to. U levoj ruci mu se nalazi Kladova sekira. Okej, nadam se da mislimo na ovu istu sekiru. Genshu!
Brate, ovo je bilo toliko dobro zapravo. A, jao. Ja imam ove mozaike. Pa da, to i ja imam. Ok, ja imam 6 mozaika ovdje. Okej, znači... Hoćeš da... Prvo mozaike, a? Ok, ajde idemo. Ok, mislim da sam našao. Sekund, da postavim. Samo polako, bat. O, uspeli smo. Šta se desilo? Fight for the king. Destroy the enemies. Oh ne, sada je ono Da, sada je ono govno. Nažalost, ovo ćemo neki drugi put, zato što me moj brat raskompa. Ej, jebi ga. Ajde, vidimo se. Yeah, I'll do it for the views. Fuck it. Ok, Tarum. Zove se Marko nije spavao 23 sata. Neće imati 40 minuta će bude 24 sata. Ok, stali smo ovdje na... Ovdje smo stali kod ovih... Ej, ja imam kao neku tablu sa kamenjem i sa nekim vojnicima. I upravo sam kliknuo na vojnika i ubio je nekog vojnika. Pokčan. Ne znam, brate, ja ovdje imam neku... jednu figuru i mogu da ga krećem gdje hoću, brate. To je to. Si ti kretao tu figuru onda? Čekaj, evo, sad ću pravom moment. Da, ti pomeraš figuru, ne ja. Dobro, reci, kuda? Pa, mislim da treba da valjda ubiješ sve ove likove. Ja ne vidim nijednog lika, te bra! Hoćeš da kažeš da si ga ti slučajno ubio? Ok, to je zapravo baš pogis. Ok, God, znači... that's why. Yeah, let's go, baby. Ideš 3 polja naprijed i 2 polja desno. O. Make them weaker. Storm the towers. A, sad možeš da napadneš ove kule, razumem. Dobro, kule vidim, tako da... Jer ih pomiraš sad obojicu u isto ovo vreme. Ne? Imam samo jednu figuru. A, sada razumem, moraš da... Ok, idi sada još jedan put kao evo. Gore. Oooo, ne valja Big Brain! Treba... Their defeat is near. A, sada možeš da ih ubaciš u zamak. Levo. O, fuck. Idi sad gore što više možeš. Oooo. Sklap. Si se ubio? Their defeat is near. Da, jesi ubio se, okej. O. Idi desno jedan put. Dole. 2 puta desno. Gore. Levo. Sad idi dole. 2 puta levo. I naprijed idi do kraja. To je to! Veliki Victory. mozak. Wait. This was a trap. My sons. What have I done? O, nešto sam vidio na krajičku oka, ali to je to. Okej. O! Okej, ova vrata su se otvorila. Ja sam u labirintu na nekom. I Vidim, otpucava mi šta, brate, vreme. šta ima? Ja te vidim. Tu ti X. Pravo. Moraš da uđeš unutra. Prati krug. Desno čim izađeš. Desno, ne desno! Desno, ne valja! Ti trolovac. Jel počinjemo ovdje? Da.
Ćao.